ikaba ari 23 APR ubusa ari Hilal ubusa kufura nziza cyane ari Hilal nziza cyane ne score ariyo Karaga Hirari Madike Kane kipe iteye ubwoba ikipe n'umuriro kotera kure APR yahinduye umuzamu iravuga ati mu Bugesera niho bikoze neza cyane ruhuka gato Pierre turebe n'umuzamu Adolphe umusore amukaraze kufra izo bita kufra sanfire shyira ku ipoto Pierre ugendera hasi uragenda wisekura mu rushundura ari Hilal kimwe APR ubusa cya kabiri kirajyamo kuri bari imerezo Mariko baratabara we aba kuri bari we yamuneka APR mutarya byinshi kuri bari no baye pass cyari kimwe yitanga nabe selfish
ayagazeho Kaynes Cole, ayagazeho Kaynes Cole ndetse na Madike Ken. Uwo Madike Ken ari nawe ushobora kuyitera. Birasaba rwose ko abasore b'ikipe ya APR bakora miri neza, urukuta bakarufunga neza rwose. Kireba yitera rero, yayiteye Madike. Madike Ken, Madike Ken umusore w'umuhanga cyane. Terekamo igitego cya mbere ikipe ya Al Hilal. El Hadji Madike Ken ahagurutse abafana b'ikipe ya Al Hilal hano kuri Kigali Pele Stadium. Nta kosa akoze Madike Ken, arebye ukuntu bafunze mira abasore b'ikipe ya APR, areba ukuntu Hakizimana Adolphe ahagaze, umupira udepoza kuri poto ya kabiri. Madike Ken, ikosa rero rikoze ryarikorewe kuri Sande Damiller, ufura ariho El Hadji Ken umunyasenegali. Nta nubwo yigeza ayiha intambwe yo gutera, we arahagaze ahita depoza. Ayibona ko Adolphe yatsize ipoto, ubundi ahita akaraga umupira. Al Hilal yikaze. Al Hilal umukino ufite igisobanuro gikomeye cyane kuwutsinda kuri shampiyona, kubera ko aracyafite undi mukino ugomba kuwuzana mukeba El Merreikh.